X'aktarx l-aktar moment li ilkom tistennew. Issa jatmana il-moment tal-verità. Se nibdew bir-riżultat tat-televoting, ir-riżultat tagħkom li segwejtuna l-lejla. I-30 punt imorru Moondance. U 36 punt l-aktar kanzunetta favorita minnkom il-pubbliku. Naraw għand minn sejrin is-36 punt. Kanzunetta One Life! Fadlinna 6 ġurati oħrajn. 12 punt, finally. 12 il-punti, over and over. And finally, my 12 points goes to finally. Taqtija interessanti bej One Life u Finally. 12 points go to One Life. $10 points to Finally. My 12, One Life. Herqana, min se jirbaħ il-Malta Eurovision? Momenti Glen Vella. Eċitament kbir fil-Green Room. L-aħħar ġurati ma żgur mhux l-inqas. Maestro Riccardo Cocciante. 10 punti. Finally. 12 punti. One Life. Grazzi ħafna ta' kollox li għamiltu miegħi. Grazzi ħafna ħafna ħafna. Fitan tal-missier, tal-event tal-isport. Santa Ċeċilja jitlob għalina u da hemm minnu hemm fuq magħna u jgħid jgħinna. Okay? Ferħanin. Ħadem ħafna liha. I'm very, very happy. I thought it was between me and Glen. I'm very, very happy that Glen took it as well. I mean, it's my first time coming in. I came second place, so I am over the moon happy still anyway. Like. Asna ftantinna naqtfu tim tiġina mal-lasta li. Vera, sinjal li meta taħdem u tipprova tagħmel l-aħjar u tagħti l-almu tiegħek, ma tix taqta' qalbek u kull daqqa li tuħu titla' aħjar. Tafu xi ġdid, taf kemm naħdem għalija jien. Vera thank you. Għax tant vera, kif qal, tant li jaħdem għalija u tant ħalna fija, li jaħdem għalija snin, ta' mhux dis-sena biss. U dejjem ngħidlu inti bil-fors trid tmur dal-festival, għax tant iħobbu dal-festival. Glen huwa kif taraw fuq television, eh? Glen vera ġenwin, vera inħobbu ħafna u ħafna. Happy ħafna happy. Ija u naf kemm Glen ħadem għalija u ħdimna kollha f'daqqa għal disu hemm minna fija, vera minna fija. Grazzi mill-qalb il-kulħadd! Grazzi!